binay ko ngawi. Idsuang takaw no Domingo ko pada menom timpu tomod taon do panambazangan. Tuho na po da sambayang da takaw da tadawbay no nga ikinoyngan isa kaday da takaw. Aiso no da kinoyngan subay ko isonguhun imimozo imamahizo da takaw. Daid kagkinavan kapahyangan. Tumoy mo takaw na da otoy na da makinangaw di oho di stido.
Pinoso ang ginawa, o manahagi ako ginawa. Tuwiano buwas ko po si John. Salam ginawahan, lumikot na miyo'y Tuhan. Musiko ang mamarayon, kalansanan do'y proporsyondahan. Kalansanan do'y proporsyondahan. Id nga ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tabitwa. Amen. I grasya di Tuhan Jesus Kristus rutakaw, Om ikaginavan di kinaingan, Om ikapisaan di Spiritu tabitwa, mayampay na Diyosu salviavi. Tapinay ko ngavi, ano mangakun do sa ngavi dutakaw, Om kapapatonda na di dutakaw sandi, da mamalamay di katapatan tahong melati tabitwa. Mga kunso, da di kiningan tapakas, Om de Diyosu tapinay ko ngavi, doon ka pamidoso zo kuzo, ipamusavan ngaviku, Om idpos ngaviku, inunu inaymaan ko, Om inunu iawku na nga zanda mimang, maza idahasaku, maza idahasaku, maza idahasaku tagasok-kosok, itilapogi, iabitwa pentihambus hahangay, salvia vidita sav, Om santi ngavi, Om Diyosu tepinay ngavi, dos membayang mentok dago, ada di Tuhan kinaingan datako. Kikaw senanada di datako ikiningan tafakas, mamahyang da dosa ngavi datako, o magawit datako dahil kapasizon salacho. Amen. Tuhan kasianay no, Tuhan kosianay no, Kristus kasianay no, Kristus kosianay no, Tuhan kasianay no. Tuhan kosianay no. Kabantugan da di kinaingan, idi takavaskozo, Om pibabasan da Tuhon ngavi, tangavasi ke giginavo da itana, mangazaw zikadyaw, monong kaaw gigina zikadyaw, sumamba zikadyaw, membantug zikadyaw, manak zikadyaw do kapadang katahuadan ngavi, montok bantuganmu tagazo, Tuhan kinaingan, laja pensyurga, oi kinaingan tama tafakas, Tuhan Jesus Kristus, anak-anak tontay soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di tama, mengidu kadi dosa ngavi di pemagunan, kosenay doy dagay, mengidu kadi dosa ngavi di pemagunan, taimo sambayang sa, pino ikaw kadi avaranan di tama, kosenay doy dagay, tu iziziaw no iso tabitwa, iziziaw no ituhan, iziziaw no itabakas kozo, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa, idi kabantugan di kinaingan itama. Amen. Kanaw sumambayang, pakitanay o kanangan ay Tuhan, dahil supo ngavi no, Om kabinsenay no, do papagumo di titak ngavi da grasya no, do adadi, do atatap id kahansanan, katumbazan Om kaginavan, panangkadasan. Paintamong nada iziho tamemo, id katunudan dahil penuh ngavi no, maza di Tuhan za, Jesus Kristus tanak no, imamamasi o mamalinta miyampai diyaw, idi kapisaan di Spiritu tabitwa, iso kinaingan montok so hihinaid ay so kopupuson. Amen.
pambasan, mantadbu kabahan. Ay soy do kinaingan, suvay ko isyaw. Imo hizo mentok nununu, day di paintahangan no dati, daaw ko insan, minong bisala, daaw o tuwid. Katuwidan no po, nga kivapun di doid vinakas. Ikuasa painladya, day saybaw, do sahavyavi, o mamadadi diyaw, do osyanan, doid sahavyavi. Papakito ko di vinakas no, do ontok audizo ikuasa anu poin laja. O papaintahan ko di kalungan, di koyong nga viditi. Nga id kapabusan do vinakas miagalino, aw koy aindaman do id kapamisalan. Mamalinta ako dagay miyampay kosyanan tagazo. Tuhumizab ko no po, dayhono, ikuasa no. Maza do mimang do miagalino, do nakapapaiya ako do iso kapangyaan. Dahil dituhun nungavi, do ingkuo ituhun tavasi, do masuti o tahuod kozo, dahil dituhun ngavi sangovian daw. Nakapanako, di tanak nungavi, di kansanan tavasi, do pongopo o doso, manakoy, do katangaban. Ibos di Tuhan. Oy Tuhan, avasi ko, Obinhyong. Oy Tuhan, avasi ko Obinhyong. Oy Tuhan, avasi ko Obinhyong. Napanudo ka ginavan dahit sa havyavi imumoho. Pakinungaw no, oy Tuhan, dahit sambayang ko. Tindapaw no, dahit dituni, di oho ko. Sa havyavi ditinaw, mikot may sumambadiaw. Membantug dengano, oy Tuhan. Tu indama ako, mimang do kayman ngavi, koy mazan. Iziyaw no, kinaingan. Nga izyaw no po, oy kinaingan, do kabinsyanan, kasyanan. Nga odamut dahil ko hodong, oy Tuhan. O simaid ko kinavan, katapatan. Bahing, kasyanay no dugo. Pambasan, mantad suat di Sancti Paul, dahil tuhun ngavi de Rome. Mikot Espiritu, do manakaday do tokow, do id kumungkangan do tokow. Tu sangyan no po, da aw tokow kanu mamihi, da bos ngavi, moy da sumumbayang pointantu. Nga Espiritu sondi, o papahambus, di kapakinsyanan do tokow, do idlahan, iaw anu-anu po, do papabos, dahil bos ngavi, ikinaingan, ikoyho, do nununu na po, id ginavong ngavi do tokow, o koyho paingganap kozo, do nunu, kamazon disido. Do ina po, kapakinsyanan ngavi, di Sancti ngavi, ipinahambus di Espiritu, nga pointanud, di pamusavan, di kinaingan. Ibos di Tuhan. Alleluia.
panawaon no da ditama di Tuhan do toko Jesus Kristus, o mato di pemusawan do toko, moy doko kito toko do nunu o kahansanan, poingigit di hoho di sido, montok do toko. Tuhan miampai Diozu, Iabal tavasi, menamantad buk sinuatan di Sankti Matthew. Bosok no di Jesus o iso bovihan da idumbangan di tinumungan ngabi Tuhun tegumu. Ina po pemerintahan da syurga. Ngamiho i dati do pagahon do songuhun Tuhun i pinapasasad do hinso tavasi do id anau daw. Namot o patitikit Tuhun do paingadop minikot igagut pinapasasad do sakot tazo azo do id pototongkop do taligu om pagidu no. Songyan do nakohobus italigu kababagu om nansak minimbuhay no gi isakot tazo azo. Minugad do disido isupu ngavi di sanganu o minabos tuan o kanangko ko hinso tavasi i pinasasadnu do id anaw nu nung itavasi mantad nombo isakot tazo azo do mikot vokon gagut o minimang diti kadisido do suminimpa o minabos isupu ngavi memang kenang kudagay do mugad o mamagamas mangiduk di. Ngamin na bos isido, aw, tunong gamason Diozu mangidu isakot tazo azo, nga asakat nogi dati Diozu itoligu miampai di. Pohogoson izyoho ngaduo do sumuni, dagisom do mangomot. Ontok timpu mangomot, mo bos zomay do id mangomot ngavi. Paguhonon menimung isakot tazo azo kagasan noi do id binangkasan ngavi do mantu tudai. Dadi timungon italigu do tangkabku. Binos di Jesus o iso po bovihan do idumbangan diho. I pemerintahan do surga na po miagal do iso hinso sawi inanu do sanguhun patanamo no do id anaw daw. Ino ito nini no kozo do samvyavi di hinso nga songyan do nakagazo nga ino itagazo no kozo do kazu tongo sungongon dumadi do kazu moy do inopo itong bohog ngavi itongus nga mikot sumusut id laan ngavi di minanusui isido diho do isok po bovihan i pemerintahan do syurga na po nga miagal di sasad i nanu do sanguhun tondu pinapohongot i miampai do tohu nadangan do tapung do gisomi do nokomuan kozo i savya viditi do binos i di Jesus itinimungan ngavi Tuhun tegumu do bovihan ngavi totoo topot no awi insan minubos isido do diho nga id bovihan ngavi no itinopo nga manuhuk di kopogohungungan mabos zo may de Diozu do id bovihan ngavi papaintahang zo do nunung ngavi o pinohosok do mantad padi kinaposung kadan i do pemagunan. Dadi tuminang kizad itinimungan ngavi Tuhun tegumu minugad isido de deho id hamin o minikot i makikia ngavi. Disido o minabos. Polotio doy dagay i bovihan kokomay di sakot tazo azo do id anaw. Minabos isido id simba. Ino po papasasad di hinso tavasi nga itanak do Tuhun.
ina pa anau nga pamagunan, ina pa hinso tavasi nga ituhun ngavi di pemerintahan, ina pa sakot tazub azau nga ituhun ngavi di pemerintahan di songuhun talaat, ina pa gagut pinasasad ngavi di nga ilogon, ina pa pangamatan nga ikapupuson di pamagunan, ina pa mangongomot ngavi nga itasab ngavi. Ba nga miagal disakot tazo azo dati mungon tutudan itapuy. Ingka namay ida it kohim pupuson do timpu. Itanak datuhun papawgad may ditasab ngavi daw. Manimung may izyoho do papahabus di pemerintahan di sido o sa viavinunu i papa simpuhak do kopo kauzaan ngavi sa viavi imimang datalaat papataam diho papasuang id pod susuduvan minsindad id nombo do deho namay o pagyadan kopo mugaitan do nipon ngavi dadi itangavasi na po nga memang may babang megal ditadaw do id pemerintahan di ama diho pakinangaw isay nopo ikiva o tohingo. Itino iabal tavasi to bitwa dituhan. Tapni ko ngavi, senangan daw kay katan sa pabago dahil minsan daw tabitwa diti. Sehingga dapat pada montong dia sunga adi bos de malazu nga bikin stres pasal napa nga paintutup ngagagi ngawi bos diozu Fada tidak tahu sama ada kamu marah-marah senyum-senyum gembira ataupun haus-haus tapi apapun nuna po keadaan dito ko nga kita bersyukur sebab nanti mo untuk deti dari penambasangan deti da menakon si ko toko da pamahavan di kenengan dari misah da tabitwa deti Fada na po diti nga kiva sizam izikaido magi Pinay 9 orang adik-beradik tahu tondo onom kusay isa na po Pinay di Fada do kusay nga kapas na po do form 3 nga tumindo di sida do pensikul dia tidak bigis dia berhenti di sekolah mohinggo na po do tondo kusay nga manunsog dah do papasikul di iti tempat ko saya ditinga aku sudah memang jadi apa dia buat kemasin pada orang putih nga black sheep in the family nga ako lagi lah the bayna ondomku dia pergi sana sini mencuri merompak paling famous semua kami famous sebab kami ada keluarga adik yang mencuri dan merompak. Paling dia nih bukan alang-alang punya mencuri. Gang Randi profesional. Kalau suruh sejak buka apa semua bukan terbanakan lah. Kalau suruh nuno po totobon nga, kaban nga bidaw. Kiva master key. Saya pun tidak tahu di mana dia belajar tapi dia memang profesional. Untuk di selepas tingkatan 3 kyo. Jadi pipil percobaan akhirnya ditangkap. Selalu kena tangkap tapi kehidup selalu nggak dibawa umur masih dibawa jagaan ibu bapak jadi ibu bapak berjumpa dengan authority terlepas tapi akhirnya insan tadau natangkap jadi kadi mohenggo udah kusay susah sudah ini susah di ingkano ako na po ko papa malu udah paganakan nga destroy the future daw tadi bengko di cara data kau pinasuang dari pusat pemulihan dari rehabilitation center. Mohinggo na kusay, basi ginawa di sila to tikit buhan, muga di sila dari tempat di rehabilitation center, do may tambuhoy, manhak da usin, manhak da takanan montak di sila. Hapas 18 years old, sebab nga sengyan pa dia ikut 18 tahun nga dewasa, luar jagaan ibu bapak sudah boleh berdikari sendiri, dia dibebaskan. Dan tinado ni mohenggo na kusay. Dia bilang muhi dia damin. Awil
persediaan kuno apa untuk dia. Sebagai kau kebun kau usahakan. In pemimpinnya kami semua bersemangat bergembira sebab nak baik dengan harapan berubah dan asli udah sanghun tuhun di apa sih? Selepas 2 tahun dia pergi Kuala Lumpur. Dia bawa satu perempuan gadis bekerja dan sampai beranak di sana. Selepas beberapa tahun di Kuala Lumpur, dia tahu di mana dia balik lagi bersama dengan keluarga. Sebab mungkin cukup makan ke susah ada itu saya tidak tahu, tapi dia balik yang apalagi bapak saya buat dia terima dan dia pergi rumah lagi. Ini rumah untuk kau jaga keluarga kamu dan mulakan hidup baru. Nah, kenapa noko tu manusia itu history kayak keposisi di paganakanku dagay nga okon ko papihodo nagani ogumo kabaligyan nga ni paganakan nga id boss do tabitwa inong uto ko di beno nga manhakta ko do iso kon suban giva iti duvo hinso hinso di tabasi hinso di ausangku avasi teko di English na pa nga wheat gandum wheat lalang. Jadi kita gandum lalang. Itu nampak gandum lalang. Sehingga pada sumuni nga sama saja. Kita tidak boleh kasih beza dia di mana gandum, di mana lalang. Kalau dia baru bertumbuh. Nga sehingga pada dia kasuni kibat tuva nga ayanto kau di ituva daw. Kita mengetahui sama ada itu lalang ataupun gandum melalui dia punya buah. Ah, galing pasifada tu noko tu minanalita zo di kakomay di paganakan dagay nga sama no takaw tuhon takaw ti kita punya human nature papihido takaw do saya hanya memelihara yang bagus, kalau yang buruk buang. Mungkin kepada mungkin takaw dari paganakan teko ipon pasangan kalau kau berbuat buruk pandang dia. Kau bukan disown, kau bukan ahli keluarga. Tapi kalau kau baik, kita sayang-sayang. Kita kasih manja-manja. Ini pang tendency the human nature. We cannot deny. Sebab itu tendensi itu kau. Kalau baik kita sayang, kalau buruk kita buang. Nga kuro kadikeningan di bos di tebito di beno. Kiba itu sangguhun pinapasasar di lalang weed nga gadi slave. Bagaimana nih bos? Kita buang kah yang ini lalang? Kita boleh cabut kah? Sebikin kacau bah. Nga sanganu di kabundi nga ada bahagusan dudu bos semuni. Kita punya reflection teko apa yang kita boleh pelajari di sini? Yang pertama, Tuhan membenarkan evil ataupun nugang randi itu kuasa de kalatan di pembangunan de exist di keposisian de toko. Dia benarkan pada masa yang sama. Kenapa dia membenarkan? Sebab kenapa enggak? Dia ingin memberi peluang kepada lalang ini, devil ini, Tuhun di alat itu, dah semuni dan berubah menjadi baik. Kita yang baik, Tuhun takau dia apa sih dah abitua, apa kita buat? Kalau kita nung sengan tak kenapa dah kita di Tuhun di alat teko ogmo kebalingkangan di keposisian, kita kutuk, kita kondem. Nah, bos kadikeningan biar. Jangan kondem. Jangan kutuk. Sebab orang ini mempunyai peluang untuk menjadi baik. Nung anu hantar kau ada peluang, opportunity. Kita bagi dia chance untuk berbuat baik, dia akan menjadi baik. Ini adalah iso
penentukan nuko tu kadi kenengan pahagosan sumuni duduvo songyan pada kasukodom intangan toko songyan po ay tipu pengamatan intangan toko kumadua i penentukan di abalajal toko di pembasahan diti galing di Basibaritino tu ini tuhun ini lelang kalau kita bagi dia peluang untuk bertumbuh dia akan bertobat. Apabila dia bertobat, mungkin dia menjadi lebih baik daripada kita. Ini tu pada kau ngavi, igal ni positif ada tu, igali posisi pengenakan dekai di, baino diti, aisan izikai, sizam izikai, bahu izikai, sizam insenannya, bahu semua di luar bekerja dengan keluarga sendiri. Iti na pa tadi kuditi di kemasan kuditi na black sheep nga Red Amin yang pwede pagkanakan di sido. Apabila sa punya ibu bapak sakit, nung kiba kebalingangan di kampung, dialah orang pertama yang membantu. Ida begitu, ondaman ku di ondam ko nga, kiba lahan di kidengan. Mulong piado ingka keposition istri pagulo, dikutuk oleh orang, dihina. Ako na pakaisido nga insan paganakan dagay. Tapi nung kiba kasusahan di kampung nuno pa nga dialah orang yang dikutuk ini duluan yang membantu, memberi pertolongan dan tidak mengira apandate ke ohuzante ke hosonte ke nuno pa nga dia akan tetap membantu. Ina pa kita pati ko ngabi to nung mentontokan keposisian toko nga karena toko intangay i kawasiaan na po keposisian toko to sumano na po nga nung kibatuhon na mimbos do i aw kaserangan na tuhon nga olo ginawa po kani nga bos di kiningan look at the bad thing in our life sebab na pa nga iti na po kalatan na tuhon diti nga miho di kiningan do dison do iso kawasian iso o grasya, iso o barakat. Montok na tuhon ngawi. Nung mantok ko anuay de peluang, iti keposisian toko sandi do papabasi, papabu dari keposisian do toko. Ikan lagi do toko dah do montong do tuhon do sabay. Tu akan ke negadi, papatu na po tayo akan ke condemn na po akan ke masa sangin pada tuhun do sabay nung sangyan toko ka kita paganakan kay tuhun di masa di alat nga mantok ko onuay de peluang onuan toko de sambayang de osi kabahayu tika osili udah de sanghun di obitwa megal ngabi de toko tu no kopi man toko esot de toko deti de menado di obasi na pangavi father sister categories nuno papalinan toko di penabazangan nga kibana ba kabahingkangan di paganakan abazan de toko nga iso depo jadi kita punya kemenangan adalah di dalam semua perkara ini kita mengetahui bahwa ada Yesus bersama berjalan dengan kita. Amdung no kapiman toko diti kiva ikiningan biang pa toko i pamanahan diti nga engka toko negida mo na kadung da tuhon da subay. No gadi do guna da sandi no mangbasi, no gadi do guna da sandi no mang abitua. Ado ko kakito di keperluan orang lain. Kita gagal melihat keperluan orang lain, kita berhabis menjadi kudus, tetapi kita tidak boleh gagal melihat kehidupan orang lain yang minta bantuan daripada kita. Ini pagi kita menikung ngabi itu, napalakatan toko na pagkaya di kiningan nga, fungsi tayo ke obligasi na po na toko nga, manuhong da, dituhon da suvay. Hinso toko, igalibos na tibito datino, the kingdom of God, nga megaliti hinso, avasi megalagi da toko tu hinso toko di avasi kiwan lagi semua di keposisian toko hinso di aus ongku avasi nga misa da tabito aditi kanu magisa kodung kumadi kinengan Yesus de misa da tabito aditi da papa idu di hinso di avasi iso toko osiliu toko da binabang da kinengan kumaduvo kan di bos di farditino tu kada toko dah papatu never
stop condemning te ke papalat do Tuhan do survive on wanto ko isi do peluang chance opportunity do sumiliu do tanak dikenengan hinso ditawasi kira pa bagu iti dua bovihan te ke perumpamaan ini pa iso ditinggal hinso do sasawi ini iti hinso sasawi ngasengyan do jadi do gadi apabila dia menjadi pokok yang besar burung pun boleh hinggap boleh itu dia boleh hinggap di ranting kemudian apa nggak church menimpun ini kozo 12 rasul tetapi sekarang ini sudah bertumbuh banyak pengikut ingkan lagi fladi garis sasad pina campur de dengan tapung tu sehingga sasad nak campur guminazo 3 measure kalau seperti tiga tahu measures di tinggal dia boleh kasih makan 150 orang iso ada sasad pecampur di tapung 3 measures dia boleh kasih makan 150 orang kemudian apa enggak nung kaginevan to kau ini biar ti petakan to kau nyampai de ginabo nga kapanumad te ke kapanahak de abal tabasi kumato insanan kada pensidua kada to kau insadu de papa abal de abal tabasi diti kada to kau insadu de manahak de kapadang katawadanan te ke manuhung ipagadakan to kau sandi nung mahaing kau tanduk usai tanganak Diezu to kay mahaing Diezu nung tanak kau nga budak kadung to kau kumada mahaing de to kau ina pagi id misada tabi tuwa diti id boss do tabi tuwa do kaiso inanom to kau on naman to kau iti the image of God kiba apat the image of God kaiso na pa nga God who cares for all manakadong tayo sanan sa bituhun umaduvo God who never condemn kinangan to kano pa nga image kedua teka karakter kedua God never condemn kumatalo na pa nga God who is just and merciful kumapat na po di nga God who permit repentance jadi nung kiba iti image de kinangan di pemusaban na toko, di kebasusan na toko nga, kita mengetahui, kita datang di gereja ini sebab kita tahu siapa Tuhan. Nung bukan itu pada bazangan, atau kada kalati, isay kinengan, isay gadi sambahan na toko. Kita datang hanya untuk obligasi. Jadi macam mana kita boleh berubah, macam mana kita boleh mengubah hidup orang lain, nung ya toko sendiri atau kalati isay kinengan. Mentariti ulangan kuisan pebagu, God nung kiba iti pembahasan Diezu, the first reading di bena nga. Ako lagi kada zan diti nga, mana pa English kyo. God who cares for all. Kaiso, karakter. Kumadua, God who is never condemn. Kumatalu, God who is just and merciful. And kumapat na pa nga, God who permits repentance. Jadi naman takaw iti, ikiningan na takaw, dahil misada tabitwa diti, nampay na takaw, dahil ikarasi diti, menang kosiko takaw. Tu nahap toko di sido, da mamong di sido, kelemazan, da misa da tabitwa diti. Mata diti miliko ngabi kaduna dimikot di Jesus, da misa da tabitwa diti, da natutunan da toko, da Jesus na itavud da kabituhan, itavud da konsikaan kapasizon montok tuhun di otumbasan, itu tumandud ngabi daw. Sanan toko mingkakat, sembayang toko disembayang di otumbasan. Otumbasan so it iso kinaingan. Itama tavakas. Monodo de tavan entan. Itanak konte soong nanak di kinaingan. Kinaingan mantad kinaingan, tanafaw mantad tanafaw. Kinaingan totopot mantad kinaingan totopot. Nanak okon ko tinodo, sopi miyonsi miyampay di tama. Masa di sido o savia vino de todo. Montok de toko de tuhun ngavi. Montok kapamusisan de toko.
Sido mantar syurga, Om maza di Espiritu terbitua, nardi Tuhun do id hahangai Mary, Om nadadi de Tuhun. Montok sebab de toko do nakapapak isalib do sibo di Pontius Pilate, nondo so isido do kapatazon Om nahobong, Om timnungag vagu untuk ditadaw kumatahu. Id katanudan nyampai di buk tengah bitwa, menin sabat isido di syurga. Om pino ikaw di abadanan di tama. Misalnya disengimpasi Om nangapatay, Om kapapilintaan daw ay sa may kapupuson. O tumbasan so idi Espiritu tabitwa, Tuhan imanak udah kapasison, imuzu manta ditama Om ditanak, imyampai ditama, sambaon na bantugan may, inukabos maza di profeta ngavi. O tumbasan so id iso eklesia tabitwa, Katolik Om Apostolik, mga kunzo da iso kapasuan, montok di kepohiangan da dosa ngavi, Om manad anad zo da id katungagang di nangapatay, Om di kapasizon di pemagunan da mikot. Amen. I Jesus Kristus pidapak kita da toko, di lahan kuma da id kapamalintaan da syurga, kanuna sumbayang mentok da kaikatan di pemalintaan di sido, da id tatanga da toko. Sisimba na pada toko nga, ay Tuhan kinangono o sambayang sa. Oy Tuhan, kinungono o sambayang sa. Sumambayang toko, montok di Sancti Papa da toko Francis, i Archbishop da toko John, Om Savia vi Father, Om Religious ngavi, do tumanud na da izyoho, di hizab di kinaingan, do mogium di tangavasi, do di tuhun ngavi i tampuanon diyoho. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinangono sambayang sa. Sumambayang toko, montok di sanging kuasa ngavi, do mamit na da izyoho di Kristus, i obin ginavo, do it savia vi kapamuan diyoho, kuma do tuhun ngavi. Kanono sumambayang do di Tuhan. Ay Tuhan kinangono o sambayang sa. Sumambayang toko, do kanu toko na da, mongiho tototapot, do piyahatan di tangavasi Om tangalat, Om kotoboy, miyaga di Tuhan do toko. Kanono sumambayang do di Tuhan. Ay Tuhan kinangono o sambayang sa. Sumambayang toko, montok di sumakit ngavi, inong katuo ngavi, Om i ongondo so kozo, damanta di titolwo COVID ko padam sisam. Damontok di ho, i kikatangaban, koyum na da, do koyin sa samadan. Montok di ho, i natagakan do konuan, do gunon id kaposizon, asakadung na da. Montok di ho, i sumakit, otoy na no da, Om ititolwo modohiw, kotod no da. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Ay Tuhan kinangono o sambayang sa. Kanono mikot doy di Sancti Maria, tina da toko, mokiano da sido, da manampung da toko, kuma di tanak da sido, ituhan da toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no puno kada grasya, miyampay diyaw diyaw ikinoingan, abitwa ko itanga sabi tondo, abitwa ituva itinan no Jesus. Sancti Maria, tina di kinoingan. Pokinsinay sikoy, tutuhon ngavi mo mimidoso, dababay na ang antok jam kapatasan sa. Amen. Ay Tuhan datavan am tanah,
Kinungo no patako no day dagay iti sambayang ngavi dagay id kopakinsenan di tuhunong ngavi inakaintahang maza no di Espiritu tabitwa maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kinengan da save vinangun tumasa do kaposiano nakati mazika di loti takon sa diaw tu baritana am kalaja da hongon ngavi da tinaw tuhun da badi maiti mentok dagay da loti do kaposison. Azo ko na Tuhan kinengan da save vinangun tumasa do kaposiano nakati mazika di hing anggur takon sa diaw tuwa di gwas anggur om kalaja da hongon ngawi da tinaw tuhun duma di maiti di tinumon do kasunuvanan sa. Imang sambayang at pinay kong ngavi, do kahubukan ku Diyos yung ngavi, o tayo manadang dari kinaingan, itama tapakas. Oy kinaingan, idi isa kahubukan pa yung ganap, nagawit kapangkazan do titak ngavi magisusubay do di undang-undang tay mo no sumambayang sikoy iti kahubukan mantad supu tongohuino do dizo no iti do abitwa megal di minambalakat ko di titak ngavi di ebel may do nuno na taak do to sosanguhun do kapantangan di kalajaan no kapanak konalan no da do kapamasisan do sang viavi maza di Kristus Tuhan sa. Ituhan miyampay Diyosu. Poin savato o ginavong ngavi Diyosu. Kana manak do kapanang katahodan ngavi o dali Tuhan kinaingan datakaw. Tototopot do katunod matuhid iti
ikalajak za ko pomosi zanza to memo mi benopo de manak diau do kapadang katahodan ngavi oi Tuhan tamato bitwa kinoingan tabakas kozo aiso ko pupuson tu gumi ni navo ko kozo do pemagunan do id ko senanu pinogedan zike diau di mononobus do mana mama masih miagal dagay do isa viabi kononu nga dosopo may do kanu do guminavo idagay do nunu i gininavonu do itanaknu i maza disay do ko bingi mazaan no katanduhi zikoy de sontob dino diaw do taak do maza do momimidoso na tagakza do id ko bingi mazatan pamingkano ay Tuhan miampay sa viabi ditasab ngavi sangti ngavi izigay panogi gamanak diaw do kapanang katahodan ngavi megal do id konsekaan tagazo mangazaw zikoy obitwa Ototopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinapogi da dizono da abitwa at ititak ngavi da guys mambayang zikoy maza da papasondot di spiritu nu da itingavi miagal bahabaw umatu may da ada dida itingavi da mantak dagay di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dari man patabuso isido, pamanasaga ko sa dos suminuang dahil kunda sa andaw, minagano isido dalauti. O minanak da kapanang katahodan ngavi, minangakib di o pinapatak di kumadi magkikiya ngavi daw, o mosbos, o nuwa iti sa viabiko, o pangakano diti. Tu itino itinanko, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongoh imakan min sasadop, nano disido isa savan. O minsan po da minanak do kapadang katahodan ngavi, pinatak disido i kumadi makikiya ngavi daw, o mosbos, o nuwa iti sa viaviko, o panginumnom mantad iti. Tu itino isa savan di zaku, iza di batas kabavagu om aiso ko pupuson, ipotunguan may montok Diyosu o montok tegumo, montok di kepahyangan da dosa ngavi. Maina iti, di keandaman dego. Ikatapatan tahom latido ko tumbazan. Itinapogi da masuzikay mamalamay di kaandaman di kinapatazan om kinatungagan daw patakon sa diyaw ay Tuhan. Ilauti do kaposizon om isasavan do kapamosizan. Manak do kapadang katahodan ngavi do nikitan zika diyaw do kapadan de dumbanganu o menumpuan de diyaw. Ahodo kozo isikida sumambayang do magi do ditinanam zadi Kristus o timung zikinada do iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan i eklesiano, paintongkop id patotongkop do pamagunan. Obitano jasido, dari kepenuhan do tuhud sakaday, songovian miampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Onda mo nogi ito pinangavi dagay, inang kaodop iti kahansanan di katungagan.
sang viavi inapatai id kosiananu. Taimo no iziho dodi nina vauda vosnu. Kosina dagai sa viavi semambayang sikoi demi sampai di hahangai to bitu merit tidak dikinoingan. Santi Joseph sabo de sido miampai di apostol tonga bitwa. Sang viavi isangti ina kapaponsikaw diaw id po pusta umulan ngavi. Kanu sekinada di kevosian da dumadi da sapi tumungkus ngavi da id keposizon selajur. Mangazo membantuk diaw maza detanakno Jesus Kristus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinoingan tamata vakas, idi kopi saan di spiritu tobitua. Salviavi kebentugan kapantangan nga diauno, mentok sohihinaid, aiso kopupuson. Dari penuh di mama masih naog maza do kepengian pengkinoingan kata mak zikoi de mabos. Tamaza de syurga abitwa no ongano mikot o ko pemerintahan no izabno ay maan do itana megal do ingkano i do syurga takon dagay do traditi kaloti za tasa sangadaw pohiyong zikoi do hasa ngabidagay megal dagay di papahiyong di santo pamuhasa mabandagay kada zikoy obito de koim basatan nga paso zikoy na mantad talaat pagkabaso zikoy ay Tuhan semambayang zikoy de mantad patitikid talaat katahuod do de manak do pipabasan itadaw mabidagay de maza di sakaray do kasenano pengkabas zikoy na dato memo de mantad doso paintampasi mantad sa viabi kesusaan ginavo dan masuk zikoy pengandad di kehansanan Nabi Tuhan di katan di mamama siza Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus minabos dari apostol ngavino pibabasan timponon ku Diyosu pibabasan ku takon ku Diyosu pada intong de doso ngabidagay nga doy di katubasan di eklesianu katahuodo de menak de sido do pibabasan pisaan id katanudan miyang pahizabno imamamasi mamalinta montok sahihinaid aiso kopupuson. Amen. Pibabasan di Tuhan miyang Diyosu tomay mo. Kanon nari magitataak da tanda do pibabasan. Ay domba di kinoingan. Intangai idomba di kinengan, intangai isido, imangidu di doso ngavi de pamagunan, abituan sontob oho di makan demi sesedop di domba. Tinan amzade Kristus magawit tatoko dahil kapasizon selajur.
Jesus ku ono dudaku Kano sumambayang. Kanangay ko zono do pentindapo de Tuhun ngavinu sumambayang zikoy ay Tuhan. Da bu ano no isanto non subanu membay misterium ngavi don surga. Do sumubong mantad kalalahan ngavi haid kuma de kain pagawan do kapasison. Maza di Kristus Tuhan sah. Amen. Mikaw ko portelu ay tabinay ko ngavi mentok na pipiyo kapayhan. Ina po kapanimungan to hod katahod daw minggu diti nga mentok the parish education. Kapakisuatan ngan hobi paguhu mentok di sontob anangan tumindapo da misa id panambazangan St. Michael Pinampang Domingo tiso kaduvang pramhimo kontok da taraw konom kaduvang padam onom tadawuhan ko tu tadaw minggu id timpu
PKPP diti. Montok disontop anangan da tumindapo da tombo nopo di homisa da minggu dumonto id panabazangan St. Michael Pinampang kavasa ko na mo'y pakisuat ngan tumimpun da tadaw subab tadaw ko iso gisom da tadaw ko himo da dayho id upis da mission timpu na po da kapakisuatan ngan diti nga mantajam kasizam dong subab gisom da jam ko apat tahungopod min sasadop. Kivad onomisa ikavasa da ampazaton diti. Untuk tadaw konom na po nga kivadu vomisa. Misa jam konom min sasadop idbos da Angeles. Misa jam kavahu tahungopod sadop idbos da Korea. Untuk na po da tadaw minggu. Yang kivada apat misa. Misa jam ko tahungo padong subab idbos sa kadazan. Misa jam ko pod tahungo padong subab idbos ta malazo. Misa jam ko duvo dong adaw idbos kadazan. O misa jam ko himomin sa sadop idbos da Angeles. Ginumo na po da pakavasaon da makiswat ngan montok imikot id upis mission. Ngatu ngopod tuhun no iho na di do kapakisuatan nga na po di diti ngatu manud do isay ikapaguho na mikot nga kapaguho do otoy na nung sakikyo do naganop na di igantob ginumo do nakapakisuat nga do paguhui da tadaw kahimo nga payhan idi maza do website. Montok dibuan nga vira kampung Sisi, imanay na id kapanampuanan da tikid minggu. Pakyanuan da papato dengan disontob na kapakisuat ngan mantad kampung Sisi sondi dead upis mission paguhu ida taraw katohu da tikid minggu. Ina pagontob ginumu pinobi mentok da kampung Sisi, iaw na ponu. Nga patakon di kuma di mikot nga vi nopo di moy pakisuat ngan id upis mission. Ino tabinay di kiva maikad. Ino kapakipolisa na kahidasan. Ino nakapakisuat dengan. Paingawit di kupon. Kinapakisuatan ngan. Ipakavasaon na mampazat. Daid misa da ontok timpo di. Kapayhan kakamay di sumambut painsakay kulita. Iti na po nga mantok di tabinay nga vi idsibo do paroke da Pinampang no. Nakatanud di misa katawuzan mitihambus do painggonok. Timpo do katimpunan sumambut na po nga mantajam ko o padamiso apat ngopod dadong asubab gisom no da jam kaduvo tahungopod tahib tangadaw aiso idagontob do kaumulan iti aw kavasa da Mindaw mantad kulita omo siti da tumanud do panonsunudan da waden munayna do kauhanan kauzudan kulita no kobi mentor di songin sakay kulita ontok do sumambut. Aiso po da misa da patitikid subab da id panambazangan teka chapel da sinay timpu PKP diti. Kapayhan kakamay timpu misa katawhuzan mitihambus da minggu dumonto. Ontok tadaw konom jam kavahut tahungopo dong sadop idbos do Korea. Tadaw minggu jam katu tahungo padong subab idbos do kadazan. Mingkakaan na kapayhan kanaw na sa viyabi mingkakat mentok do kapambalakat. Ituhan miyampay Diyosu. Ibalakat di kiningan tapakas kozo itama itanak espiritu tabitwa sumundot nada do idiozu tumimpon miyampay Diyosu
so hihinaid. Amen. Ugadno om pabalokno iabal tavasi do Tuhan. Kamalang Lord hiningan. Jesus, it me.